Berehala mainingurua hasiko dugu, hemen baititugu gaurko hiru gonbidatuak, aurkeztu behar ditugu, eta lehenik Miarritzen gaudenez, Maider Arostegi, hemengo auzapeza luftuko dut. Bonjour Fernanda Maire, et bienvenue. Donc, vous êtes actuellement maire de Biarritz et candidate à l'élection, vous confirmez? Absolument. Voilà. Donc, on aura l'occasion de se recroiser encore les prochaines semaines et les prochains mois. Vous avez été conseillère départementale, candidate aux législatives en 2017 sous les couleurs de votre parti, Les Républicains. Actuellement, en plus de votre mandat de maire, vous siégez également à la région Nouvelle-Aquitaine et la communauté d'agglomération Pays-Bas. C'est d'ailleurs la 5e vice-présidente. Vous êtes en charge notamment de l'économie bleue. Ça tombe bien pour une Biarrotte. Alors, vous n'êtes pas bascophone, mais hispanophone. On a d'ailleurs l'occasion d'échanger régulièrement en espagnol, dans les chroniques sur Radio Euskadi et TV2 aussi, et la maîtrise d'une langue qui facilite vos échanges avec les acteurs du Pays Basque Sud. C'était encore le cas notamment jeudi dernier avec Eneko Goya, le maire de Donostia San Sebastián de AJ-PNB, c'est ça? Tout à fait. Egunon Deneri, tout d'abord. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation et pour l'intérêt du débat. Donc effectivement, c'est un exercice un peu inédit pour moi. Et ça marque aussi ma volonté que j'ai depuis longtemps de me rapprocher du Sud. J'ai eu l'occasion de commencer une carrière professionnelle en Espagne, au Pays Basque espagnol en 1989, et j'ai commencé chez Fagor. C'est dire que j'ai plongé dans le bain de ce que le Pays Basque pouvait offrir de mieux, cette coopérative qui est maintenant étudiée dans le monde entier. Et comme j'échangeais tout à l'heure avec Eider, je suis née en 1964 et les autorités de l'état civil ont refusé à mon père de m'inscrire en tant que Maider. Et donc je m'appelle officiellement Marie Eider. Et donc je porte aussi en moi cette volonté, peut-être, je ne sais pas si on peut dire de réparer, mais en tout cas de remettre les choses en marche et de pouvoir défendre la langue, la culture, comme l'ont fait également toute ma famille, puisqu'à l'origine, il y a plus de 150 ans, ma famille, les Arostegui, viennent de Domezin. Et j'ai été élevée par une famille qui a été au service de la défense de la culture basque, avec un grand-père qui a été à l'origine de la création d'Oldara, qui a fait connaître la culture basque, la musique, la danse. Et je porte en moi cet héritage familial. Et aujourd'hui, avec les moyens qui sont les miens, j'ai envie de défendre cette culture et une vision du Pays basque aussi transfrontalière et qui permet surtout de développer un des moteurs de richesse qui est l'économie. Mille esker, et merci de votre présence donc, ici à Biarritz. Je continue le tour de table avec la députée générale de la province du Guipuzcoa, zurekin naiz orain Enderrendo Salarrañaga, Gipuzkoako aldun nagusia. Egunon, eta ongi etorri zuri ere? Egunon, eta neu ere hemen oso pozik, Miarritzen, izan ere, poza handia da geuk ere gure arteko harremanak sendotzea, herri bateko kideak gera guztiok, askotan aipatzen dugu, 7 lurraldez osatutako herria daukagu, eta batzuetan ere sensazioa, batzuen bestei bizkar emanda bizi gerala, eta hor oraindikan ere ahalegin handia egin beharra daukagu elkartzeko, eta hortaz gaurko ariketarekin oso pozik, eta bereziki alkate anderea eta Peio Etxeleku berarekin ere aspalditik ezaguna gea, baina aukera berriak irikitzen zaizkigu eta baliatu behar ditugu herri bezala ere. Hortaz ekarpena egiteko prest eta gustoa. Zu Azpeitiarra zara, Azpeitia Gipuzkoan, Hondarribian bizi zara, eta ibilbide luzea duzu, ze Eusko Legebiltzarrean legebiltzarkide izan zarelako jadanik, gero Batzar Nagusietan ere eta horko presidente, eta orain azken urteetan aldun nagusia, beraz Gipuzkoan, ze moduzko esperientzia izaten ari da? Esperientzia zoragarria da, askotan esaten dut, eta hemen ere taldekide batzuk badaude, honek exigentzia maila handia daukela, etxean laguntza handia behar izaten dudala, hemen daukate gaurkoan ere senarra laguntzen, baina esperientzia zoragarria da, herriari ekarpena egitea, herria maite denean kasua dan bezala, egia esan aukera paregabea da. Asko eskatzen du, baina eman ere ikaragarri. Eta hortaz gu hemen ere herrigintzan gaude emateko, eta asko ematen dugu, baina jasotzen dugu, honek ere asko elikatzen duelako bat, ez? Eta ikusten dugulako bakoitzak bere lekutik txikitasunean ekarpena egiten diogula herriari, eta hori baino gauza handiagorik nekez. Gustoa, bai. Eta hori guztia sakonduko dugu berehala, baina lehenik hirugarren aurpegia ere aurkeztu behar dugu, azti ezaguna ura ere, Peio Etxeleku, egunon, ongi? Egunon.
Bai, zu hautetsia zara kanbon, elkargoan ere bai, alderdiaren kidea zara, eta IBB-ko kidea orain, baina 4 urtez presidente izan zara ere bai, politikan beraz, baina ekonomia mundutik zatoz, enpresa mundutik, zure enpresa guzietan, 650 langile daude, 200 artzain ere bai, jende asko dago, bada denbora dena egiteko politika, ekonomia, behar diren guziak. Egia da, 24 ordu noiztenka egun batean labur direla, baina ongi antolatuta eta ororen gainetik nire inguruan daukadan ekipa gaitzari esker, saiatzen naiz gustu zaizkidan gaiei lehentasunak emaitea. Eta nik erran dezake azken 20 urte hauetan, bihurtu naizela hastapenean ekonomia ikuspuntutik, agian bihar politika ikuspuntutik, muga horren desitxuzaratzaile bat edo gomatzaile bat, egunero ari baigira eraikitzen mugagabeko Euskadi osoko lantegi bat, bereziki elikagai arloan, baina ere eraikuntza arloan, nun biltzen ditugun esneak 7 lurraldeetan, egunero ekoizten horiek tariko 2 lurraldeetan, Baixo Nafarroan eta Gipuzkoan, eta baita ere gozo arloan, izan dadin pasteleria edo txokolateria, Tolosan, alde batetik eta Baionan bestetik, ari giren euskal gastronomia hedatzen eta goraipatzen munduan zehar. Mille esker Peio Etxeleku zuri ere. Avant d'aborder le sujet de la matinée, le sujet qui nous intéresse, un mot sur l'info de cette nuit, de ces dernières heures, la nomination du nouveau Premier ministre, le Pays Basque n'est pas déconnecté du reste de l'actualité forcément, Maider Arostebi, le successeur de Sébastien Lecornu, et donc Sébastien Lecornu, une réaction C'est une demi-surprise, c'est une déception. Je pense que c'est la traduction du manque d'écoute du président de la République à qui l'ensemble des familles politiques françaises a envoyé une demande de changement, de dialogue et de la recherche du compromis. Et on verra ce qui va se passer dans les prochaines heures. Je serai obligée de vous quitter plus tôt parce que mon parti, les Républicains, organise en visio un bureau politique et je fais partie du bureau politique. Donc nous verrons les annonces que le président Retailleau nous fera de participation ou de non-participation à ce gouvernement. En tout cas, les choses vont bouger dans les heures qui vont arriver. Il y a une grande préoccupation face à cette instabilité de la part des citoyens, des entreprises, mais en tant qu'élu, c'est quoi le problème quand on est maire de Biarritz, quand on est vice-présidente de l'AGLO et qu'on n'a pas de visibilité 2 syllabes, budget. Nous ne pourrons pas voter les budgets. Nous devrions être en train de travailler à l'architecture de comment nous allons répondre aux besoins au quotidien de nos concitoyens. Tout ceci se fait au travers du budget et nous n'allons pas pouvoir le voter puisque les parlementaires ne pourront pas faire leur travail. Donc ça peut avoir des conséquences assez graves et je dirais qu'en parallèle de cela, tous les chefs d'entreprise sont dans l'attente. Donc les carnets de commandes vont être gelés. C'est une période dans laquelle la croissance, en tout cas le dynamisme de l'économie se réalise un petit peu avant les fêtes. Donc c'est une très mauvaise période pour qu'il y ait ce genre de choses. Donc voilà, je pense que tout ceci aura des conséquences dont nous n'avons pas besoin. Donc j'ai encore pas mal de questions à vous poser, mais on va peut-être attendre la réunion en visio à 11h pour savoir ce que vont décider donc, les Républicains, notamment parce que vous avez la majorité au Sénat. Donc c'est pas tout d'avoir un Premier ministre et un gouvernement et peut-être un jour une majorité à l'Assemblée. Il va falloir composer avec tout le monde et notamment avec votre parti aussi. Alors c'est donc le cornu bis ou le bis cornu, comme dirait le canard enchaîné. Mais plus sérieusement, zuk Peio Etxeleku, zer espero duzu herritar edo hautetsi edo enpresaburu aste honetan berian hitza hartu baituzu merkataritza eta industria ganbarako presidente orde gisa, kezka handia da. Nola ikusten duzu izendapen berri hori gabuntan? Konferentzia hau bukatu bezain laster, banoa ene urteroko zikilorat hartzainekin irati gainerat. Ez dakit izan zireztenez iratin lanopean delarik ez delarik ikusten 2 metrotarat, baina gaur egun lantegiburu batentzat bere ikuspegi heina, gutxi gura bera, hein hortakoa da. Ez dakigu nola joaten den Frantzia, ez dakigu zerga mailetan, ze saltsetan janak izanen giren, banketxe guziak beldurta daute, deia era normalean ez dute hain erreski egin dirua lasatzen, menan hori imaginatzen duzue
ze egoeratan gauden, eta biztan da, ekonomiaren motera, beharrezkoa dena, harek baitu finantzatzen sistema sozial osoa, kasik geldituta da, edo hasteko oztopoka ari da. Uste dut, baitez padakoa dela, Frantzia mailan, Estado mailan, ukan dezagun azkenean, testu ingurugunen heinetako politika klase bat. Eta gaur egun, bakotxa bere, nola egan, sudurpuntako interesei gehiagizo da, eta ez interes oroko jari, eta faltatzen zaigu koalizioen sortzeko gaitasun hori. Nik bizi izan dut Iparburu Batzarreko presidente nintzelarika. Imanol Fradares eta Alderdi Sozialistaren arteko negoziak eta prozesu hori iraunduenak 2 hilabete, terdi 3 hilabete, nun martxan ezagri den programa bat, bakotxak egin ditu bere urratsak besteari buruz, gobernantza programa sakon orokor baten martxan ezartzeko, kultura horrek behar luke isuritu frantziak politika kultura. Sebastian Lecornuc hitz egin zuen dezentralizazioari buruz eta hori interesa handiarekin begiratu zen hemendik batzuk bederen, baina zentsura etortzen bada zeren asko aipatzen dute, hala ere eta beneratu da asko da, ea tiroen erreforma ere kenduko ote den, baina dezentralizazio hori gustukoa duzuen, eta hori alderdi egunean ere aipatu zen, beraz, ontsalitzateke, zendako Lecornuc aintzina segitzea? Zentzu horretan banin badoa, argi zaigu gaurko frantziak sisteman nun gauzak ez diren argi azken finean zenta erdibide batean gaude. Ez da gehiago hirurogeiko hamarkadan ezagutu dugun, edo gerlatik landa ezagutu dugun Frantziar estadu zentralizatua, nun dena borlok erraiten duen bezala, edo estaduak egiten zuen alde batetik, edo CGT eta CFDT sindikatuek sozial arloan. Gaur egun kompetentzia hori pixka bat partekatua, banatua izan da hainbat egituretan, segurazki gehiegi, aipatzen da 1000 ostoko egitura hori Frantziak ezagutzen duena, eta gaur egun denek dena egiten dute, egitura guziak biderkatzen dira, hoien atzean diren gostuak ere gaur egun ezin jasangarriak bilakatu direnak, ikusten ditugularik Europan mailan diren beste modelo batzu, eta hemendik zonbait minututarat, erkidegoa, Nafarroako Foru Aldundia nola funtzionatzen duten, zinez argi dugu, eta orain badugu 50 urte kasik esperientzia hortan, nun erakutsia den, autogobernu hein azkar batek, ekartzen duela errealitatei egokitzeko gaitasun asko handiagoa, eta ongizatea azken finean, eta sozial harmonia bat gure gizarteak galdezkatzen duena. Eider Mendoza, Ego Euskal Herritik nola begiratzen diozue ez egonkortasun horri duela zenbait egun, Imanol Prabales lehendakariak berak aipatu zuen, kezka iturria zela Euskal Autonomia Erkidegoaren zat, Gipuzkoatik ere kezka duzue, ikusi ze Frantzian kaosa dela oraingoz. Bueno, egia da guk kezka handiz ikusten degula Frantziako estatuan gertatzen ari dena. Kezka handiz izan ere, guk ere herri bezala duela oso gutxi arte esaten genuen, mundua transizio betean zegoela, hor ditugun 3 transizio nagusiak, bai demografikoa, bai soziala, eta baita ere industriala, energetikoa, eta hain dira handiak, momentu horretan nun gauzak asko aldatzen ari dira, oso denbora gutxian hori nahikoa ez balitz, egoera geopolitikoa beldurgarria daukagu, ez? Autoritarismoa, populismoa horrek erabatera egiten du herrigintzan eta herri politiketan. Eta ikusten denean, hain gertu halakoa gertatzen diralak noski kezkatzen gaituela. Izan ere, egoera hauek nun ziurgabetasuna hain edatua dagoen eta jendeak beldurrez bizi duen etorkizuna, teleberri besterik ez dago gauetan, ikusteko munduan ze gertatzen ari dan, naiz eta guk egoera sendoa eduki, kasu honetan Gipuzkoaz ari naiz hitz egiten, baina herri bezala ere guk erakunde sistema sendoa daukagu, ekonomia sendo dago, gizartea ere sendo dago, noski honek guztiak eragin egiten digu. Eta eragiten digun enean kezka sortzen digu.
guk uste dugu beti ahaldegunetik, eta hau nik erakunde bezala hitz egiten dut, eta herri politiketatik edo herrigintzatik, guk herri bezala ere ekarpen bat egin behar diogu ziurgabetasun egoera honen aurrean, jendeak konfiantza eduki dezan bere bizitza proiektuak eta enpresa proiektuak ere aurrera eraman ditzan. Hori da guk ere eskaini behar deguna erakundetatik. Guk noski ditugu aldarrikapenak herri bezala, eta ditugu aldarrikapenak alderdi politiko gisa, nik hemen Eusko Alderdi Jeltzale bezala hitz egiten dut, bai, ikusten dugu munduan ze gertatzen ari dan, eta ikusten dugu ere gauzak oso azkar eta ari direla aldatzen, eta guk erakundetatik eskaini behar diegu konfiantza eta eskaini behar digu egonkortasuna. Honek eragiten duelako. Aurrekontuak ezin ditu egin Miarritz bezalako erakunde batek, eta enpresaia honek ere eragin egiten die. Guk erakunde batetik, eta familiek eta enpresek gauza bera egin behar dute, egiten dugu, ikuspegi bat luzera begira, ikuspegi bat erdira begira, eta ikuspegi bat oso azkarra, jendeak egin behar ditu planifikatu bere bizitza eta bere enpresa proiektuak. Eta honek, ez egonkortasun hain larri honek ez du inondik inora ere laguntzen. Geu ere atzo gauean, ohera sartu ginenean, ni ohera oso goizo sartu nintzen, da oraindik enekin Frantziako estatuak ze erabaki hartu behar zuen. Gaur goizean esnatzerakoan jakin dut, ez? Nik ere bai. Hoxe, goizatzen gera ohera. Baina egie da, noski honek eragiten duela zuzenean gizartean, ekonomian eta gutako bakoitzaren bizitza. Bai, bereziki Frantzia zuen partaidea handia baita, Euskal Autonomia Erkidegoarentzat, Gipuzkoako industriarentzat bereziki bezero nagusienetakoa da, eta hortan da kezka, ezta? Alde batetik herri bezala kezkatzen gaitu, noski iparraldean gertatzen denak. Asko kezkatzen gaitu horrek, bide bat daukagulako oraindik egiteko oso luzea eta kezkatzen gaitu horrek, eta gero noski merkatu gisa ere. Merkatu gisa, gu ditugun merkatu nagusiak momentu honetan dira Erresuma Batua, dira Alemania eta dira Frantzia, eta noski jakinda ere, ze gertatzen ari da munduan, Alemanian daukaten egoera, Frantziak ere bilakaera bera baldin badu, honek eragiten du gure ekonomian. Orduan, gure kezka da, bat geopolitikarena eta nola populismoak eta eragiten duen, eta hau ere hori da, alegia, pertsona batek, arduradun politiko batek, egoera baten aurrean hartu behar ditu erabakiak. Eta batzutan hartu behar ditu, batzutan ez, hartu behar ditu erabaki ausartak, izan ere bere erabakien menpe dagoelako herri baten bilakaera. Eta hori egiteko ez du egin behar berak alde bakartasunez, alegia berak bakarrik, baizik eta horiek aurrera eramateko eskatzen duena da lan handi bat, hain justu konplizidadeak bilatzeko eta elkarlana bilatzeko. Erronkak direlako hain handiak, batek bakarrik ezin duela egin. Eta horretarako behar ditu konpliziak eta behar ditu lagunak bide hori egiteko. Hoxe da hain justu gu Gipuzkoako Foru Aldundi bezala ere, azkeneko urtetan horretan inplikatu gera asko apaltasunetik esanez. Itsasoan urak oso handi dire, olatuak dira handiak, gainera haizea oso zakar dator, hau geu bakarrik ezin dugu egin, inondik inora hau egin behar dugu, traineruan arraunlari asko gehituz eta danok arraun egiten norabide batean, ez? Eta hortaz, herrigintzak ere eskatzen ditu politika egiteko modu berriak, herritarrekin eta gainontzekoekin elkarlanean. Mila esker berriz ere hiru erin, eta gatozen orain iduritzen bazaizue gaurko gure gaiari, Euskal Herritarrek eta lurralde guziek, gainera, betitik nahi izan dute kudeatu beren bizia foruen bidez denbora luzean, eta gero zenbait galde aldarrikapen, hemen Ipar Euskal Herrian Euskal Departamendua aldarrikatu da, denbora luzean, batzuek autonomia, lurralde elkargo berezia ere, eta azkenean Parisek Ezkerrak Euskal Hirigune elkargoa proposatu zuen duela zenbait urte. Hemengo gehiengoak horren alde bozkatu zuen, eta 2017tik lehen aldikoz, Siberua, Baxe Nafarroa eta Lapurdiko 158 herriak denak bilduak dira egitura politiko berean. Ego Euskal Herrian ere, aitortza izan da denbora luzean, baina gero 40 urteko gaua izan zen, diktadura, baina Franco hil zenetik, bi autonomia daude, alde batetik Nafarroa garaiko Foru Erkidegoa, eta bertzetik Euskal Autonomia Erkidegoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin. Lau lurraldeek beren batzar nagusiak eta aldundiak gobernua dauzkate, bakotsak zergak altxatzen ditu eta horrekin Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak zuzenean kudeatzen dituzte osasuna, hezkuntza,
ekonomia, etxebizitza, kultura eta segurtasuna ere bi poliziekin foruzaingoa Nafarroa garaian eta ertzaintza Euskal Autonomia Erkidegoan. Gogoratu ere, bi lurraldeek legebiltzar autonomoak dauzkatela legeak egiteko gaitasunarekin, eta aipatu ditudan lanak egiteko Eusko Jaurlaritzak 15.000 milioi euroko aurrekontua du, 15.000, Nafarroan 6.000 milioi ingurukoa delarik, 6 miliar inguru. 7 lurraldeetan batzuek nahi lukete eskumen edo podere gehiago izan, eta hauxe da gaur aztertu eta sakonduko duguna. Batzuek aipatzen ditu delarik horietan da, Eusko Alderdi Jeltzalea, alderdiak 150 urte betetzen ditu aurten, eta urte luze horietan bere ekarpena egin du erakundetze horietan, ordezkaritza eta agintea izanez gaur egun adibidez, Euskadiko lehendakaria Imanol Pradales Jeltzalea da, Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarretako presidenteak jeltzaleak dira ere, Unai Ugalde eta Bakartxo Tejeria, alderdi bereko kontseilariak eta sailburuak daude, Mikel Irujo Nafarroako ekonomia kontseilaria adibidez, eta sailburu asko nola ez, Eusko Jaurlaritzan, Euskal Gobernamenduan. Hemen ere zenbait ordezkari bai herriko etxeetan eta elkargoan, eta denek gogo beran ikuste 150 urtez oraindik gehiago lanean segitzea. Eder Mendoza, berriz zurekin naiz, Euskal Autonomia Erkidegoan autonomia zabala duzue jadanik, baina orain estatutuz berri aldarrikatzen duzue autogobernu gehiago izateko, baina zergatik zehatz, zer egiteko eta biztanda politika aipatzen dugula, baina adibide konkretuak emanez zergatik Euskadik behar du estatutuz berria, zergatik aldarrikatzen duzu hori. Bueno, gure aldarrikapena, aipatu dezu alderdiak 150 urte betiko dituela aurki, gure alderdia sortu zen, ideologia propio badaukalako, eta sortu zen herri libre bat osatzeko, pertsona librez osatutakoa, eta guk aldarrikapen horrekin jarraitzen dugu. Nik hemen askotan, jakinda hemen gaudela, eta ni batzutan ere nire senarrarekin ariketa hori egiten dut, ez dalako hegoaldekoa, eta familia ere kanpokoa duelako, eta orduan nik azaltzen diodana da, guk gaur egun daukagun estatutua, estatu politikoa, duela 56 urte hitzartutakoa, oraindik ez da bete. Guk oraindik betetzeke daukagu. Propioa dugun estatuto politikoa, Gernikakoa, ez? Duela 56 urte bete zan hori, edo adostu zan hori, eta onartu zan hori, lege bat da, eta betetzeke dago. Betetzeke dago, Espainiako estatuak ez duelako borondaterik izan hori betetzeko. Ze falta da oraindik? Falta dira 16 eskumen eskualdatzeko. 16 dira. Momentu honetan horiekin gabiltza, Eusko Jaurlaritza, Maria Ubarretxena sailburua buru dela, 16 eskuduntza horiek negoziatzen ari da Espainiako gobernuarekin, eta urte amaiera baino lehen gauzatu beharko diratekenak. Ez da, 15 eskumen daude, momentu honetan jasota, 16 bat aireportuena hori nunbait adostua dago, baino letra txikiarekin dabiltza, hainbeste urte eta gero horiek betetzeke daude. Guk ibilbide luze bat egin dugu. Izan ere, orain arte, eskumen horietako batzuk ere irabazten jungera denborarekin, irabazten edo gurekotzen, baina lortu ditugu, ez Espainiako gobernua borondate irmoa eduki duelako guri zor zaizkigun eskumen horiek geure egiteko, baizik eta estularri bat izan duen bakoitzean, Espainiako Kongresuan estutasuna sentitu den bakoitzean, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen laguntza behar izan duenean, soilik momentu horretan eskualdatu du zerbait. Soilik momentu horietan. Eta geuk aldarrikatzen duguna da autogobernu maila handiagoa. Alegia guk herri bezala, lehen osaten nuen bezala, baditugu herrigintzan, herri politiketan, hainbat eta hainbat aspirazio handik betetzeke daudenak, legea onartzeke dago eta guk estatutu politiko berri bat eskatzen dugu. Baina estatutu politiko berri bat ere adostu genuen Eusko Legebiltzarrean adibidez. Eta hori negoziatuko zela, esan zitzaigun, eta Espainiako Kongresuan, garai hartan lider zirena, bai Alderdi Sozialistan eta bai Alderdi Popularraren ere, biek ezezkoa eman zioten. Ez genuen eztabaidatzeko aukerarik ere izan. Urte batzu pasatu dira eta guk aldarrikapen horiek izaten jarraitzen dugu herri bezala. Zergatik? Autogobernu maila handiagoa nahi dugu. Eta zergatik nahi dugu gehiago?
konbentzituta gaudelako eta hor datua daude, datu zehatzak, nun gero eta autogobernu gehiago orduan eta ongizate maila handiagoa daukagun. Guk azaltzen dugunean, zein den egoera argazki bat egiten dugunean, adibidez, kasu honetan Gipuzkoarena, ez? Aldetzen dugu zein den egoera Gipuzkoan eta zein izan daiteken estatuan. Ikuspuntu guztietatik askoz ere inbertsio gehiago egiten da, gure erakundeetan, arriskuak hartuta, arrisku handiak hartuta, baina horren erantzukizun oso hartzen dugu, bai osasungintzan, bai gizarte politiketan, bai etxebizitza politiketan, bai berrikuntzan egiten den inbertsioetan. Eta horrek ematen duena da, gaur egun daukagun argazkian nun langabezia tasa 4,1%koa daukagun, etxebizitzan egiten den ahalegina, etxebizitza publikoetan egiten den ahalegina estatuarekin alderatuta ez dauka kororerik 7 aldiz gehiago egiten da hegoaldeko lurraldeetan, babes sozialaren ikuspegitik bikoitza da egiten den inbertsioa gure lurraldeetan, eta barne produktu gordinari dagokionez ere, aberastasun maila ere askoz ere handiagoa da. Aberastasun maila handiagoa eta horrek, eta gainera, berdintasun maila handia aukita. Ze guk askotan aipatzen dugu Gini indizea daukagu, horrek neurtzen ditu desberdinkeriak, eta Gini indizea gurean Gipuzkoan 23 puntutan daukagu, lurralde bakarra dago Europa guztian gure aurretik dagoena, eta da Eslovakia. Baina hori, berdintasun maila handi bat, egoera ekonomiko on bat edukita. Horrek ez du esan nahi ez daukagunik arazorik. Badauzkagu eta dauzkagu erronka handiak. Baina erronka horiek izaten jarraitzen dute estatuan eta egoera bai ekonomikoa eta bai soziala askoz ere hobea daukagu, ezkortasunetik ez hitz egiteko, hobea daukagu gurean. Eta daukaguna da, herri bezala ere, anbizio handia gauzak hobetzen juteko. Eta hortaz, hori da gure aldarrikapenetako bat. Anbizioa aurrera egiteko, ongizatean, anbizioa aurrera egiteko, gure proiektu industrialetan, anbizioa aurrera egiteko lehiakortasunean eta bar, eta bar. Eta horretarako behar ditugu tresnak. Baditugu batzuk importanteak, ogasuna adibidez. Ogasuna da tresna ezinbesteko bat. Oso inpopularra zen, gu kontzertu ekonomikoa adibidez adostu genuenean, Kataluniak ez zuen halakorik nahi izan. Zergak eskatzea jendeari, ez da bat ere popularra. Baina horrekin gu daukagun tresna oso sendoa da. Eta horretan eragiten dugu. Ez dugu bakarrik zerga bilketa egiten, baizik eta erabiltzen dugu tresna ogasunarena eragiteko hainbat eta hainbat esparrotan. Orduan, anbizioa daukagu hobetzen juteko. Eta ez de gehiago ere luzatu nahi, honek askorako ematen du, eta niri adibidez batzar nagusietan eztabaidak edukitzen ditugunean, esaten dugu, gu daukagu anbizioa industria hobe bat edukitzeko, daukagu anbizioa punta-puntan egoten jarraitzeko, daukagu anbizioa gure herritarrei proiektu sendoak eskaintzeko, eta daukagu anbizioa herri bezala hazten jarraitzeko, eta horretarako behar dugu tresna gehiago. Berehala emango bizut hitza, baina galdera zehatza, estatutuz berri aldarrikatzea gauza bada, baina herritarren keztak ere aipatu dituzu, nagusiena edo nagusienetakoa etxe bizitzaren gaia, osasuna ere bai, garai hauetan, atzo berean, osasun mentalaren eguna zen, urriago zan gaude, gure inguruan ez dugu besterik entzuten, bularreko minbizi zenbat kasu, estatutuz berri batek hobeto erantzungo lioke gaur egun dagoen eta antolakuntzaren baino? Zalantzari gabe, izan ere gaur egun daukagun autogobernu mailak edukidu eragin zuzena gure herriaren herrigintzan, herri politiketan, horrek edukidu ondorio bat gure herrian, gure herriak oinarri sendoak ditu, eta oinarri sendoak ditu, hain justu, jende askok ekarpen handia egin diolako. Horrek guk ez dugu erakundetatik bakarrik egin, baina eduki ditugu tresnak baliatu dutena, ekarpen handia egitea elkarrekin da. Tresnak dira autogobernu maila. Orduan, gero eta tresna sendoagoak, orduan eta hobeto, edo edukiko dugu gaitasuna gauzak hobeto egiteko. Errepidetan nik adibidez ipiniko dizut hemen adibide bat. Diputatua hemen dagoelarik, askotan esaten diot, gu igual ibiltzen gera, guk egin dugu inbertsio bat oso importantea, orain dela oso gutxi, tuneletan. Tunelak berritzen, ez? Zuk aipatu dezu ze aurrekontu daukan Gipuzkoako Foru Aldundiak, 1.000 euro eta piko milioiko aurrekontua dauka. Guk A15ko tunela berritzen, Gipuzkoa Nafarroarekin lotzen duten tunela berritzen eta eguneratzen Europako estandar berrietara 100 milioiko inbertsioa egin dugu. 100 milioi euroko inbertsioa. Tunel horiek berritzen eta eguneratzen.
Hori egiteko aukera izan dugu baliabide propio handia dauzkagulako. Europak, berak ezarri zituenez, arauak nola izan behartuten duen horiek, bideratu ditu diruak estatuetara horiek egiten laguntzeko. Guri ez zaigu euro bakar bat ere etorri. Espainiako estatua jaso ditu, guk ez dugu euro bakar bat ere jaso. Baina guk eduki ditu baliabideak eta eduki duguna da erabakimena eta erabaki dugu hori egingo dugula, inbertsio hori egin beharra zegoela. Ez? Eta horrela gainotzekoetan, gu gure errepideetan daukagu eskumen osoa eta inbertsio handiak eskatzen ditu, izan ere pasoko lurralde bat geralako, jende asko ibilgailu asko pasatzen da, ez duena ezer ordaintzen, eta hori geuk eratu dugu, hain justu, edukitzeko sistema bat, iraunkorra izango dana, jasangarria, inbertsio asko eskatzen duena, eta aldi berean, ahalbidetuko diguna erakundetatik, bestelako herri politikak ere egiten jarraitzeko. Mediterraneoan egon naizu da honetan, eta kotxen ibiltzen ditzen, eta ni Felixi bialtzen ezkio mezu eta esaten dion. Gurean errepidek asko zera hobeto daude. Zergatik? Autogobernua daukagulako eta aldi beran ere erakunde sendoak, erabakimenak eta hartzen dituztelako ere erabaki ausartak. Besteak beste, peaja jartzea ez da erabaki ausart bat. Oso inpopularra da, baina behar ditugu inbertsioak egin behar dialako eta eskatzen duelako gure herrian, nun mendiz inguratuta dagoen oso herri ederra daukagu, baina mendiz inguratuta baliabide asko eskatzen ditu eta ezu, erabiltzen duena korrendu egin beharra dauka ez. Et en question de payer les coûts, Madame Rospegui, de vous intervenir aussi. C'était juste une réaction par rapport au vécu du chef d'entreprise que je suis et du citoyen économique des deux côtés de la frontière sur la puissance de l'autonomie fiscale. Il y a quelques années de cela, et ce sera l'occasion pour moi de rendre hommage à ce grand monsieur que le Guipuscoa a perdu, Joaquim Perona, qui était à l'époque directeur du Trésor de Guipuscoa sous la responsabilité de Javier Larrañaga, nous avait rencontrés en tant qu'entreprise, faisant le tour des entreprises principales de Guipuscoa, en disant ceci, voilà, nous on va vous expliquer comment est construit notre budget, quels sont les tenants et les aboutissants de notre politique fiscale et budgétaire, pour qu'il y ait ce travail de pédagogie là aussi. Quand on est entrepreneur, on rechigne toujours à payer un peu trop d'impôts, mais au moins on avait une explication très pédagogique de leur destination. Et puis la deuxième partie de la discussion, c'était « Et maintenant vous, quels sont vos besoins ? Comment nous, en tant qu'entité locale, publique, on peut mieux s'adapter ?» Aujourd'hui, la politique fiscale de Guipuscoa a sa complexité, parce que des dispositifs sont extrêmement bien pensés pour que globalement, la richesse créée par les entreprises, à chaque fois que nous la réorientons vers de l'accroissement de richesse pour le territoire, nous bénéficions aussi d'incitations fiscales. Et cette proximité-là, imaginez qu'on puisse avoir ce type de dialogue-là avec le système fiscal français, ça nous paraît complètement incongru vu des yeux du Nord. Mais je voulais apporter ce témoignage-là parce que c'est comme ça qu'on construit un territoire, c'est comme ça qu'on construit le bien-être d'un territoire. Madame Rospegui, quand vous êtes maire de Biarritz, vous siégez à l'Aglo, à Bordeaux, quand vous voyez ce qui se passe de l'autre côté, vous préféreriez quelque chose d'un peu plus décentralisé ici aussi? Alors oui, de toute façon, ça fait rêver parce que moi, depuis que je suis maire en particulier, j'expérimente tous les blocages que l'État nous met. Si vous parliez du logement, voilà, c'est un secret pour personne que la difficulté de loger nos jeunes, nos familles, nos anciens est devenue insoutenable au Pays Basque. Et donc, nous essayons, nous, les maires, de créer du logement. Donc, l'État, effectivement, aussi nous incite, nous contraint à construire du logement. Lorsqu'on ne le fait pas suffisamment rapidement, nous prenons des amendes. Mais chaque fois que nous avons un projet, ce projet prend des années et des années parce qu'il y a à chaque fois des procédures administratives qui se multiplient, des couches de contraintes. Et à l'heure actuelle, nous avons un souci avec le représentant de l'État qui a décidé que le plan local intercommunal d'urbanisme laisse trop de terrain à construire pour les maires que nous sommes. Donc nous allons être contraints dans notre capacité à construire et du logement et des entreprises et du foncier pour nos entreprises. Donc en fait, les élus locaux que nous sommes en permanence en France sous la contrainte de procédures administratives et de règles qui s'empilent au détriment d'une action fluide et de développement de nos entreprises. Ce que je voudrais dire également, c'est que je suis issue du monde de l'entreprise. Il me semble qu'en France, et en particulier au Pays Basque Nord, nous n'avons pas pris la conscience, la mesure de l'aide que nous devons apporter au développement économique. Il me semble que nous considérons beaucoup trop que l'entreprise est simplement une source dans laquelle on peut aller ponctionner lorsqu'on a besoin de trouver
des impôts ou des finances. Il y a eu des échanges assez importants et houleux lors du versement mobilité, qui est très important parce qu'il sert à développer le réseau de transport en commun au Pays basque. Nous allons avoir le même débat puisque l'État permet depuis quelque temps aux régions d'imposer, c'est-à-dire de mettre un nouvel impôt sur les entreprises pour le versement mobilité des régions. Donc en fait, l'État, lorsqu'il lâche un peu de lest, donne simplement la possibilité de lever de nouveaux impôts au lieu de se réformer et au lieu d'alléger les contraintes qui pèsent sur les entreprises et sur les élus. Donc nous avons un modèle aujourd'hui qui est à bout de souffle pour tout. L'hôpital de Bayonne, par exemple, on parlait de santé, a un déficit de 20 millions d'euros, alors qu'il fonctionne bien, il est bien géré, avec des salariés qui sont extrêmement dévoués. Mais aujourd'hui, le modèle français, tel que nous le connaissons, est complètement à bout de souffle. Et je pense que vous êtes un modèle dans lequel on pourrait s'inspirer. Non pas que tout est parfait, mais je pense que vous nous avez montré la voie, ne serait-ce que économiquement. Je me souviens déjà d'un Landa Kari, dont je suis en train d'oublier le nom, mais que je vois. Urkullu. Non, avant Urkullu. Ardantza, il y a eu. Et avant Ibarretxe. Ibarretxe, et qui amenait, qui amenait des entrepreneurs à des foires ou à des congrès. En tout cas, il y avait une vraie complicité et un vrai dynamisme de la part des politiques qui prenaient les entrepreneurs sur leur coupe pour les aider justement à se développer. On n'a pas aujourd'hui ce système de pensée, ce système d'action en France. Bai, uste maiazu segundutxo bat, Araustegi Andereak egin duen aipamena eskertzen dut izan ere, guk ere ez daukagu herri perfektu bat. Eta guk ere oraindik gauza asko daukagu egiteko, baina Etxeleku jaunak ere esan duen kontu bati helduta, herri politiketan tresnak eukitzeak garrantzia handia dauka. Eta horren adibide bat jarriko dut, bai, ogasuna hizpide hartuta. Hain justu, geuk ere gogoeta bat egiten degunean erakundean bertan, esanez, bueno, lehen aipatzen nuen hori, ez? Ziurgabetasuna, mundu asko aldatzen, zer egin behar dugu, gure industria sendoa da, baina etorkizunean ze gertatuko da gure herrian eta bar, hor guk egitasmo bat martxan jartzen dugu, etorkizunarek izenekoa, eta hor, elkarlanean oinarrituta, alegia, erakunde publikoak, ez bakarrik diputazioa, udalak, Eusko Jaurlaritza, eta bar, jartzen dugu dinamika bat, akademiarekin ere, unibertsitateekin, enpresekin, gizarte antolatuarekin, eta esaten dugu, bueno, etorkizuna nun dago, zertan gera onak, zertan posizionatu behar dugu gure lurraldea eta gure herria, ez? Eta ze ekarpen egin dezakegu. Hor ikusten dugu badaudela esparru batzuk nun Gipuzkoak gauza onak dituen, ekosistema oso bat, ez? Ona daukana. Eta horrek eraman gaitu adibidez kuantikalen alorrean posizionatzera. 3 ordenagailu kuantiko daude mundu guztian, 3. Donostian egongo da datorren astetik aurrera. 3. munduan 3 eta 1 Donostian dago. Ikaragarria da hori. Horrek esan nahi du ahalegin konpartitu bat egin degula hori horrela izan dadin. Mugikortasun inteligentea, jasangarria. Hori ere etorkizuna da. Mobil zentroa jarri dugu martxan, eta Donostian dago, duela hilabete gutxi iriki dugu, eta mundu mailako automobil inguruko enpresa mailako lehenak han ari dira testatzen. Horrelako adibide asko ipini ditzaket. Baina aldi berean guk ere badaukagu industria sare oso bat, eta horiei pizgarriak eman bertzezki. Alegia guk esan behar diegu enpresei ere, trebatu zaiteztet etorkizunera begira. Eta hor adibidez pizgarri fiskala jartzen ditugu. Edo egin itzazue inbertsioak ere berrikuntzan, ze ezin dugu konformatu gaur egun geranarekin, eta pizgarria jartzen dira, eta horiek ere Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan jartzen ditu, ez? Eta hori egiten da hain justu entzun egiten dalako. Guk ere apaltasunetik aitortzen dugulako, guk ez daukagula gaitasuna hori guztia erantzuteko inundik inora, eta honek eskatzen dugula ahalegin konpartitu handi bat, eta hori egiten da entzutearekin eta elkarlanarekin, eta tresnak ditugulako. Tresnak pizgarria jartzeko enpresetan, tresnak enpresei laguntzeko tresnak unibertsitateetan adibidez trebatzeko jendea etorkizuneko esparru berrietan, hori guztiak dira tresnak badituguna eta horri esker, egiten dugu ibilbide bat prestatzen duena lurraldea etorkizunera begira. Orduan diot, horregatik diot, gero eta tresna gehiago eta hobeto. Baina ogasunarena bai da zerbait bereizten gaituena, tresna ezinbesteko bat, aipatu dezu Perona jauna, eta nik ere eskertzen dizut,
Izan ere, ogasunak beti dauka ikuspegi bat non zurruntasuna ikusten danez, ikusten duzu pertsona txiki bat betarroko batzukin dirua kontatzen, eta gu ez gaude horretarako. Gu baliabideak sortu behar ditugu zerbitzu publikoak eskaintzeko, baina batipat egin behar deguna da akonpainatu bai pertsonak eta bai enpresak etorkizuna ziurtatuta izan dezaten. Eta horretarako lagundu egin behar dugu. Tresna bada hori ere laguntzat, sendoa. Oui, je voulais juste rebondir rapidement, dire que le modèle de Etorkizuna Eraiki, ça a été une immense inspiration pour moi lorsque je me suis lancée en politique en 2019. J'avais invité un parlementaire du Gipuzkoa à venir faire une présentation lors d'une réunion que j'avais organisée. Et je pense que ce modèle-là est le modèle auquel nos citoyens français aussi aspirent, dans lequel vous avez réuni vos citoyens à travers des dizaines et des dizaines de réunions pour définir qu'est-ce que nous voulons faire avec le Pays Basque, où est-ce que nous voulons être dans le futur, et avec un objectif qui soit que le Pays Basque soit le territoire avec le moins d'inégalités sociales en Europe, et ensuite avec un système de fondation et un système de bourse. Vous avez non seulement donné la parole aux citoyens, mais vous leur avez également donné les moyens de travailler. Et je pense que c'est ce qui nous manque, même si on a développé des outils comme le Conseil de développement qui donne la parole aux citoyens sur qu'est-ce qu'ils veulent et comment ils souhaitent s'organiser. Le modèle ensuite ne peut pas aller très loin, puisque nous n'avons pas ensuite les moyens de mettre véritablement en place ce que souhaitent les citoyens. Donc cette fameuse, alors qu'on l'appelle démocratie participative, je pense que vous avez créé quelque chose d'unique et dont on devrait s'inspirer et permettre à nos institutions de nous aider à mettre en place Etorkizuna Eraikis. Gai asko dugu mahai gainean, eguneko titularrak, aipatu dugu, Sebastian Rugozmiren izendapena, eta aurre hartu didazu ere, egia da, ordenagailu kuantiko hori ere bada, titular bat, noski Donostian, Gipuzkoan, baina hemen ere, begiratu behar zaio gauza horri, ikustea, nolako errealitatea dugun etxetik hurbil edo etxean berean, eta eusen kasutan gauza asko dago, eta estatutuz berrira itzuliz pixka bat beste gaiak sakondu baino lehen, gauza bat da aldarrikatzea, beste bat negoziazio bete-betean izatea, baina hor dago, eta galdera oso politikoa izango da, baina gaur berria Euskarazko egunkarian ikusten baitugu, Eneko Andueza, Aider Mendoza, Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak dio, aldebikotasuna abertzaleek ulertzen duten moduan, traba bat da akordioari begira. Ikusi ditugu, azken egun hauetan ere, zenbait ikamika edo desadostasun, orduan galdera bikoitza da, alde batetik prozesu hori geldituko den, edo bakarrik Bildurekin paktatuko ote den, eta bigarrena, daukazuen egonkortasuna sozialistekin dituzuen aliantzekin, hori zalantzan dagoen, hemen bertan, Irunen, Donostian, Gipuzkoako Aldundian batzar nagusietan, edo Eusko Jaurlaritzan, Eusko Legebiltzarrean. Bi galdera luzatu dizkiazu, lehenengoari erantzunez, aldigia estatutu politikoaren negoziaketari dagokionez, eztabaida hori Eusko Legebiltzarrean gauzatuko da, eta guk demokrazian sinisten dugu, eta demokrazian sinisten dugun enean askatasuna eman bertzaile herritarrei beraiek erabakitzeko zein den bere herriarentzat nahi duten etorkizuna. Eta hori adostuko dugu, horretarako adostasuna edo borondatea daukatenekin. Borondaterik ez daukatenek azalduko beharko dute zergatik ez dioten herriari hitza eman nahi. Bigarrenari dagokionez, guk halakorik ez dugu elikatuko. Nik gobernua momentu honetan Gipuzkoako Foru Aldundian hasi nuen Alderdi Sozialistarekin, jakinda idea politiko erabat desberdinak genituela, baina borondatea eduki genuen elkarrekin gobernatzeko, ulertzen genuelako ekarpena egin genizaiokela gure lurraldeari eta gure herriari, nik harremanak asko zaindu ditut Alderdi Sozialistarekin gobernuan, asko zaindu ditut merezi duelako gobernu honek eta zaintzen jarraituko dut. Bestelakori nahi balin badu, kasu honetan beste bozeramaile batek edo bozeramaile batek berak azaldu beharko du zergatik nahi duen sestra. Edo nola ere, nik berriro eutsiko diot horri alegia. Borondate irmoa daukat gobernu hau aurrera ateratzeko, asko daukagulako egiteko, eta harremanak zaintzen jarraituko dut, orain arte egin dudan bezala elkarrekin gauzak ondo egiten ari geralako, eta oraindik ere erronka handia dauzkagulako. Eta horiei aurre egiteko harreman sendoak behar ditugu baita ere gure artean. Ego Euskal Herria, aipatu dugu, sakonduko dugu gehiago, baina Ipar Euskal Herrian daudenez ere, hemengo realitatea aipatu behar dugu, et en partant de l'existant, notamment cette
communauté d'agglomération du Pays Basque qui a été créée donc, il y a quelques années. Maïdera Dostedi, je suis à nouveau à Bagrou. Le bilan que vous faites de cet aglo Pays Basque, c'est vraiment cette institution dont notre territoire avait besoin. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'étais pas favorable, à la construction de cette communauté d'agglomération à l'époque, parce que je trouvais que ça allait être quelque chose de lourd, de complexe. C'est lourd, c'est complexe. Je militais plutôt à l'époque pour quelque chose de différent. Aujourd'hui, on est dedans. Il faut la faire avancer. Elle s'est quand même bien améliorée depuis plusieurs années. Elle nous a permis notamment de travailler sur la mobilité, sur le développement durable, sur, l'assainissement, qui fait partie aussi d'une grande politique de préservation de l'environnement, en tout cas sur les côtes du Pays basque. Mais elle a aussi créé beaucoup de frustration, chez des maires de communes, rurales qui étaient, dans leurs, petites intercommunalités, beaucoup plus impliqués dans les décisions qui les concernent, au quotidien et ils se sont vus quelque part confisquer ce droit à la parole. Donc il me semble et nous travaillons là-dessus sur, une amélioration de la gouvernance, que nous devons vraiment travailler, sur une gouvernance différente qui permet plus de souplesse, plus d'implication. Il me semble que voilà, c'est un sujet sur lequel, nous avons des améliorations. Pour le reste, c'est un modèle assez unique, mais c'est vrai que un des gros désavantages, c'est le temps énorme que ça nous prend. Nous avons des dizaines de réunions auxquelles nous ne pouvons pas participer, donc nous sommes assez peu présents malgré tout, dans des instances qui sont importantes et je le regrette. Aujourd'hui, pour moi, voilà, le point faible de l'agglomération, de cette communauté d'agglomération, c'est, voilà, le mode de gouvernance qui cherche encore à être amélioré. Mais aujourd'hui, il me semble qu'au vu de l'instabilité dont on a beaucoup parlé de notre pays, aller vers quelque chose de radicalement différent, nous ne sommes pas prêts, l'État français n'est pas prêt. Il me semble que nous devons stabiliser le pays, stabiliser les institutions, et ensuite travailler à de l'allègement, travailler à moins de structures, peut-être regrouper un certain nombre de collectivités. On a parlé à une époque de regrouper les régions et les départements. On a manqué ce rendez-vous en 2012 qui avait été proposé par le président Sarkozy. Quelle que soit la personne qui pourrait en parler, je pense qu'il faudra qu'on revienne sur, peut-être refonder ces institutions-là, locales. Les départements aujourd'hui sont devenus des guichets, qui distribuent des aides sociales sans que les élus aient véritablement leur mot à dire et ils ont moins de ressources pour travailler une politique comme ça avait pu être le cas lorsque j'étais conseillère départementale. Les régions aujourd'hui sont de plus en plus contraintes et les débats, malheureusement, je le déplore, au sein de l'Assemblée régionale, sont devenus très politiques. Nous ne travaillons pas en proximité, ni avec les citoyens, ni avec les services. C'est une grosse machine technocratique qui est un guichet qui distribue, des dizaines de millions d'euros selon des critères, très, très stricts. Donc voilà, donc nous sommes devenus tout à fait paralysés et nous avons besoin et je pense que là-dessus, Peyo a des idées, à nous proposer qui sont extrêmement intéressantes, notamment avec le PNB. Et moi, je souhaite que demain, nous puissions avoir une gouvernance apaisée, non pas qu'elle ne soit pas apaisée, mais en tout cas qu'elle soit plus ouverte sur les idées du PNV, sur les idées peut-être d'autres familles politiques, que nous ne soyons pas dans le dogmatisme, mais que nous soyons dans le pragmatisme. Mais pour vous, il faut aller vers où pour l'améliorer cet tableau? C'est une collectivité territoriale spécifique, il y a plusieurs compositions. C'est celle du PNV, il y a la plateforme Bateda qui a été relancée à nouveau avec une réflexion comme modèle, la métropole du Grand Lyon, et puis l'adapter peut-être au Pays Basque ici. Il faut aller vers quoi pour l'améliorer cet tableau? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de dire vers où nous devons aller sans interroger les citoyens. Nous avons aujourd'hui un territoire dans lequel beaucoup de personnes de l'extérieur, notamment de régions parisiennes, de Toulouse, de Bordeaux, viennent, même si, ils sont, friands de connaître la culture et la langue basque, ils n'ont pas forcément notre regard ou en tout cas, notre tropisme basque et je pense qu'aujourd'hui décider de qu'est-ce qui est mieux pour le Pays basque avec une population nouvelle qui est très importante, c'est compliqué. Je pense il faut faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire réunir les gens,
débattre, soumettre et peut-être arbitrer. Mais aujourd'hui, dire plus une collectivité territoriale qu'un département ou garder la communauté d'agglomération améliorée, c'est impossible à dire. C'est trop réducteur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit discuter, concerter et travailler surtout dans un premier temps à ce que le pays se stabilise parce que je ne sais pas vers où nous allons, mais nous sommes au bord d'une rupture assez grave, peut-être salutaire. Souvent, la France se réforme dans les révolutions. Je ne le souhaite pas, mais en tout cas, on doit d'abord stabiliser et assainir la situation et ensuite, avec les citoyens, travailler à une réflexion sur qu'est-ce que nous voulons, peut-être construire quelque chose qui n'existe pas, inspiré du Sud, inspiré peut-être un peu du département, de la collectivité à statut unique. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans une communauté d'agglomération que nous devons faire fonctionner et pour lequel, avec une grande loyauté vis-à-vis des citoyens, nous devons travailler sans relâche. Et est-ce qu'au niveau de votre parti, chez les Républicains, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Parce qu'on entend certaines voix, mais finalement, c'est toujours les mêmes. C'est le PNB, Batella et Achevaï. On n'entend pas forcément les autres partis avoir une réflexion. Et je me souviens, il y a quelques années, c'était le sénateur Max Brisson qui disait ici, alors c'était l'UMP à l'époque, on n'est pas uniquement la succursale de Nicolas Sarkozy au Pays Basque, il faut qu'on mène aussi une réflexion. Est-ce qu'il y a, alors en écoutant les citoyens, forcément, on l'a entendu, mais est-ce qu'il y a une proposition, une réflexion de mener au sein de votre parti et une proposition aussi qui peut aboutir pour alimenter et améliorer le débat, justement? Alors, il y a des voix nouvelles qui s'élèvent aujourd'hui au sein des Républicains, dont notamment David Lisnard, qui est maire de Cannes et qui est un homme qui prône beaucoup plus de libéralisme et beaucoup plus de décentralisation et justement un allègement de tout ce qui aujourd'hui empêche notre pays de respirer. Alors cette voix, elle a du mal à se faire entendre, on va dire parmi les classiques du parti, encore très conservateur. Mais je pense que la voix de David, va commencer à se faire entendre. Et en tout cas, moi, je fais partie des porte-parole, alors pas officiels, mais en tout cas des gens qui, au sein des Républicains, ont envie que cette voix, soit beaucoup plus entendue. Et aussi au sein des Républicains, une voix qui fait que ce drapeau que vous avez mis aujourd'hui et que j'ai mis, devant la mairie avec le drapeau basque, nous puissions être, voilà, des Européens, et des républicains, beaucoup plus décentralisateurs et que cette voix soit beaucoup plus entendue et que nous puissions la porter, y compris au Pays basque. J'ai encore des questions pour Madame Arostegui, mais vous pouvez réagir. Et yo, Bai, nik ez da erabat Arostegi andrea aipatzen ari den gaiaren ingurukoa, baina nik bi gogo eta txiki egin nahi ditut, eta saiatuko naiz labur hitz egiten. Baina, alde batetik Arostegi andreak aipatzen zuen, igual inspirazio iturri daitekeela, nik erronka handia ditugu guk ere lurralde bezala eta orduan guk apaltasunez aitortzen dugu oraindik ere gauza asko daukagula egiteko, orduan inspirazioarena niri horrek pudore pixka bat ematen dit. Izan ere, gu geuk ere etorkizunara ikiz egitasmoa martxan jarri genuenean izan zen hain justu aitortzen genuelako ez gerala gai bakoitza bere aldetik junda erronka hauei guztiei erantzuteko eta horregatik behar degula elkarlana. Eta elkarlana ezinbestekoa da. Orduan, nik hori lehenengo elementu bezala esan nahi nuke. Eta gero euskararena ere aipatu duzu eta guretzako hau eta aurretik ere gauza bera esan dezunez, nik gutxienez honen inguruan zuekin ere gogoeta bat konpartitu nahiko nuke, ez? Ze gure herrian, gure hizkuntza propioa dena galbidean egonda. Zuk zure kasua aitortu duzu, nola izena ematen ere ez zuten uzten, ezta? Geuri ere, ni 74an jaio nintzen, eta gu demokrazia duela oso gutxi ezagutu dugu gure herrian tamalez. Eta gure euskera, gure hizkuntza propioa galbidean egon zen. Sekulako ahalegina egin dugu gure hizkuntza propioa dena, eta horretan azpimarra jartzen dut, gure hizkuntza propioak ere gaur egun duen indarra edukitzeko gure herrian hegoaldean, ez? Eta hala eta guztiz ere ez da nahikoa, ze erronka handia ditugu, daude espazio berriak nun euskerak ez daukan apenas presentziari, adibidez adimen artifizialean. Edo edukietan, gaur egun gure seme-alabe konsumitzen dituzten edukiak dira asko ingelesez edo dira gazteleraz, ez, castellanoz, asko eta asko, ez? Orduan, guk hor euskeraren presentzia handitu beharra daukagu, eta daukagu beste erronka da, zeuk aipatu dezuna ere. Eta da, gaur egun Gipuzkoan bizi garen 13% kanpoan jaioa da. Eta etorkizunean gehiago etorriko dira, eta zorionez, zegu daukagun jaiotze tasa negargarria da. 1,1-koa, pentsa, Gipuzkoan 1,1-koa da. Zorionez gehiago etorriko dira. Aro,
gure hizkuntza propioak hor dauke erronka bikoitz bat. Alde batetik, kanpotik etorriko diren pertsona horiei guztiei gure hizkuntza eskaini behar zaie. Eta gainera beraientzat ere, ez bakarrik gure ikuspegitik herri bezala, behar degula ere kanpotik datozenek euskara ikastea, baizik eta beraientzat ere gure hizkuntza da integraziorako eta gizarteratzeko tresna ezin hobe bat. Gure lurraldea oso desberdina da, daude herri handiak, daude herri oso txikiak, bi elementu horiek hartu behar ditugu kontuan. Bat, herri bezala gure hizkuntza biziraun behar duela erronka hauen aurrean, etorkizunera begira, eta bi, kanpotik datozenei ere eskaini behar diegula euskara, haien gizarteratzeko ere tresna ezin hobea delako. Horixe aipatu nahi nuen, gogoeta bezala konpartitzeko. Alors moi, j'ai une dernière question pour Madame Arostegui avant que vous nous quittiez, parce que je sais que vous avez d'autres engagements très bientôt. La question, c'est jusqu'à 2007, Biarritz faisait partie donc de l'ACBA, de cette agglomération ici, notamment avec Amblette et Bayonne. Vous l'avez dit, vous n'étiez pas favorable au changement, vous animez dans votre compte, à la création de la communauté d'agglo, mais vous êtes maintenant vice-président, ce qui est logique vu le poids démographique de votre ville. Très concrètement, qu'est-ce que ça a mené finalement à une commune très très urbaine comme Biarritz, connue mondialement, mais là du coup vous êtes rattaché avec pas mal de communes beaucoup plus rurales. Qu'est-ce que ça amène aux élus et aux habitants de Biarritz très concrètement? Quels avantages à participer à cet agglo Pays Basque qu'on peut améliorer? On en a parlé, mais là très concrètement, Alors, en dehors des avantages d'avoir des moyens beaucoup plus importants pour développer la gestion des déchets, l'assainissement, la mobilité, également le logement, beaucoup de mesures ont été faites pour améliorer l'accès au logement. Je dirais que ça a fait prendre conscience quand même aux élus biarros de ce Pays basque, de ce qu'est le Pays basque, pouvoir rencontrer des maires de l'intérieur une fois tous les 2-3 mois. Avoir également des présentations assez importantes de ce qui est une des richesses du territoire nord, qui est l'agriculture et qui est en véritable danger. Voilà, c'est pouvoir, je pense, faire toucher du doigt à des élus urbains de l'ensemble des problématiques qui touchent notre territoire, qui est le Pays basque. Bien sûr, Biarritz, c'est une porte d'entrée dans le Pays basque. Moi, c'est comme ça que je vis ma ville. Un phare qui doit illuminer l'ensemble du Pays basque, mais une ville qui ne doit pas être coupée de son territoire et qui doit bien prendre conscience que lorsque, par exemple, la plus grande économie de Biarritz, qui reste le tourisme, eh bien, ce tourisme doit être tourné vers la mise en valeur des richesses du territoire, comme l'agriculture, le patrimoine et bien sûr la préservation de l'environnement qui est très important. J'avais encore une conversation avec quelqu'un hier qui me disait que le golfe de Biarritz n'est plus ce qu'il était parce que l'herbe est moins verte. En fait, nous avons travaillé sur un modèle beaucoup plus vertueux, avec moins de produits polluants dont on voit aujourd'hui qu'ils sont source de cancer, y compris sur des gens très jeunes. À nous aujourd'hui d'expliquer que nous ne mettons pas moins de moyens, nous mettons mieux de moyens pour préserver la santé de nos golfeurs. Donc voilà, c'était juste l'exemple du golfe de Biarritz, mais en tout cas, cette communauté d'agglomération a vraiment permis de comprendre ce qu'est notre territoire et comment nous pouvons être au service du territoire et non pas que le Pays basque soit au service de notre ville. Vous n'étiez pas favorable à la création. Vous, par contre, payez tuer les coûts. Oui, vous étiez favorable, mais vous êtes une des personnes les plus critiques de la gestion actuelle. Donc, comment est-ce que vous expliquez? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer actuellement dans cet agglo Pays basque qui regroupe quand même les 150 communes? C'est quand même une première politique. Comment c'est que... J'ai plusieurs défauts, je suis très exigeant et en plus je suis impatient. On va regarder le verre à moitié plein parce que, évidemment, tout n'est pas blanc ou noir, loin de là. Et Maïder, tu l'as très bien souligné, pour la première fois depuis plus de 2 siècles, le Pays basque Nord a une institution qui le représente dans toutes les instances, qui lui donne corps et qui est incarnée par son président, par son exécutif. Et c'est un acquis considérable. Le fait de mettre les élus de tous les territoires du Pays basque Nord, de toutes les 3 provinces historiques, autour de la même table, de partager nos réflexions, de réfléchir à une stratégie commune, à un chemin, avec tous ses défauts, c'est aussi un acquis considérable. Et c'était finalement inimaginable il y a encore 25-30 ans. Et je trouve que
on ne reviendra jamais en arrière sur cet acquis. C'est considérable. Vous parliez d'évolution institutionnelle, de nouveaux cadres, etc. Tous ces cadres-là sont assez loin des citoyens en général, des entrepreneurs également. Tu sais, si je les côtoie. J'allais dire, peu importe le contenant pourvu qu'on ait l'ivresse, peu importe le contenant pourvu qu'on ait l'efficience, la bonne utilisation des moyens et une bonne vision. Et c'est sur ce côté-là qu'on a beaucoup à nous améliorer. Effectivement, la création de l'agglo a permis une capacité financière décuplée à la fois par l'effet de taille et puis par les effets fiscaux que le territoire a bénéficié parce que c'est un territoire qui est économiquement extrêmement dynamique. La hausse des bases qui a été décuplée malheureusement un peu par l'augmentation des taux. Cette manne-là, on l'a trop orientée vers l'accroissement de technostructures pensées avec des schémas de pensée du 19e siècle, alors qu'on aurait pu imaginer une start-up administrative du 21e extrêmement agile, plus en lien avec les territoires. Et au niveau de notre gouvernance, Maïder l'a très bien dit, je crois qu'on a péché par la contamination centralisatrice française. On a recréé une forme de jacobinisme basque à la mode bayonnaise, alors que nous sommes intrinsèquement fédéralistes, et pas que le parti en tant que tel. Je crois que le peuple basque est fédéraliste, et nous devons refaire confiance à nos territoires, chacun dans notre zone, j'allais dire intérieure, mais c'est vrai aussi pour la côte, redonner des moyens pour réinventer un modèle de gouvernance beaucoup plus agile. Je crois qu'aujourd'hui, la grande majorité des élus ne sont pas prêts à un nouveau saut vers un inconnu qui pourrait nous amener une technostructure encore plus grande. L'urgence maintenant, c'est l'aggiornamento de ce que nous avons construit pour le rendre plus agile, plus à l'écoute des citoyens, des services plus adaptés, parce qu'on ne répond pas forcément de la même façon sur des questions de déchets ou d'assainissement quand on est à Tardets ou quand on est à Biarritz. C'est logique, ce sont des territoires qui... Notre diversité fait notre richesse, mais notre diversité, elle exige de nous aussi une adaptation de nos réponses de politique publique. Et c'est sur cette mission-là, c'est sur cette mission-là que nous devons nous atteler dans les prochaines années. Et le prochain mandat en particulier. Donc plutôt approfondir l'agglo actuelle. Absolument, parce que... Mais il y a quand même un débat qui a été relancé par la plateforme Batera, notamment. Il y a des membres de votre parti qui participent. Donc, c'est aller quand même vers autre chose. L'aspiration profonde de notre parti, c'est d'aller vers l'autogouvernement maximal. Et Heider l'a très bien dit. Nous aspirons à un pays libre, formé de citoyens libres. Et un pays qui soit totalement interconnecté avec Ego Alde. Donc tous les instruments qui nous permettront de nous approcher seront les bienvenus. Mais il ne faut pas non plus aller plus vite que le rythme acceptable par les élus et par les citoyens de ce territoire-là. Et Maïder l'a dit également, il faut savoir écouter où nous sommes. Aujourd'hui, de la part de beaucoup d'élus de l'intérieur, il y a une très grande crainte d'un saut dans l'inconnu. Alors que nous avons déjà un instrument qui a ses défauts, mais qui, géré de façon différente, avec des moyens qui seraient alloués bien davantage au projet, économiser 25-30 millions d'euros, c'est l'accroissement des frais de fonctionnement des 2-3 dernières années. Les orienter des charges de fonctionnement vers l'investissement, qui permet d'ailleurs au passage de multiplier par 2 ou 3 la capacité d'emprunt à l'échelle d'un pays basque, d'un territoire comme le Pays Basque Nord, sur 5 ans, 400-500 millions de capacité en plus, c'est considérable. Ça permet au territoire de se projeter sur les enjeux stratégiques du continent européen et les enjeux mondiaux de façon beaucoup plus efficace, avec le même instrument en réalité. Et je crois qu'il faut qu'on montre que nous pouvons être plus efficients, plus efficaces pour le territoire avant d'aller plus loin. Je parle bien de nos échéances sur les 5 prochaines années. Et une fois qu'on aura fait ces aggiornements, que l'ensemble des élus du territoire se seront pleinement appropriés l'instrument qu'ils ont, on pourra envisager des évolutions institutionnelles plus ambitieuses. Une communauté d'agglomération Pays Basque qui sera renouvelée en mars prochain, hein, avec notamment suite aux élections municipales. Mais nous, les citoyens, on ne peut pas choisir directement. Est-ce que ça, au moins, est-ce qu'on ne pourrait pas le changer pour voir qui on envoie à l'agglo, à Bayonne, au conseil permanent? C'est pas tout à fait exact parce que dans chacune de nos listes municipales,
les personnes qui seront orientées vers la communauté d'agglo sont identifiées et fléchées comme telles. Le problème, c'est que sur une commune comme Biarritz, je peux préférer Maider Arostevi en tant que maire, mais je préfère envoyer à l'agglo peut-être quelqu'un issu de votre liste. Et ça, je ne peux pas le faire aujourd'hui. C'est vrai, ce que j'aime bien dans l'institution de l'agglo, et c'est une conséquence de la nôtre, la République ne l'a pas du tout pensé comme ça, mais on trouve quand même l'esprit des Bilsards d'antan, où chaque commune a un représentant. Le risque que je vois à un scrutin qui serait exclusivement de liste, peut-être qu'on pourrait imaginer à terme, dans une évolution institutionnelle, un mode de scrutin mixte, où on aurait à la fois des représentants directs de communes et puis des gens élus sur liste, mais s'il n'y avait que des gens de liste, le risque d'une politisation politicienne accrue existe, et probablement une forme de dépossession aussi, et donc de liens qui se distendraient pour les territoires intérieurs. On va essayer d'éviter d'avoir 3-4 blocs ou 5 comme à l'Assemblée nationale. Hein, ça serait peut-être plus simple. En tout cas, c'est des sujets dont on va reparler assez vite, hein, avec les élections municipales qui vont vite arriver. Et vous nous l'avez dit, Maider Arostevi, vous êtes candidate à la réélection, donc on aura l'occasion de se voir à nouveau. Et j'ai dans ce bâtiment même, juste au-dessus de nous, les premiers ateliers citoyens qui sont en train de se réaliser sur une dizaine de thèmes. Donc voilà, des citoyens de tous bords ont été invités à un petit peu sur le modèle basque de dire ce dont ils ont envie à Biarritz. Voilà, donc c'est en train de se passer. Et je vous remercie pour votre invitation. Je suis vraiment obligée de vous laisser à grand regret. Ineshker, Yeşker Suri Maider. merci à tous. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Irubilduko naiz, pixka bat. Fenomeno. Jakitzeko alkatearen toki hartuko, ez oraindik. Ze sentitzen da? Hemen bozkatzen, baina pixka bat. Galdera da, ere, zurekin naiz berriz Eider Mendoza, orain, aipatu dugu luz eta zabal, ez da putuz berria, orain elkargoa, zuk hautetsi gisa eta Eusko Alderdi Jeltzaleko kide gisa. Nola ikusten duzu, azken urteetan izan den erakundetze hori, hemen Ipar Euskal Herrian, ze orain arte ez baizen Ipar Euskal Herririk. Bazen kulturalki, bazen eguraldiaren mapan, bada batzuen buruan edo gogoan, baina administratiboki ez genuen Ipar Euskal Herririk, eta nola ikusten duzu urte labur horietan egin den bide hori? No, urte gutxiren buruan egin den garapena, alegia erakundetzea gure herria bere konplexutasun guztiarekin, zorionez egiten ari da. Eta departamento propioa aukitzearena ere, oso aurrera pauso garrantzitsua da, ez? Nik leno esan da, ez? Hainbeste erakunde eukitzeak gauzak konplexuagoak egiten dituela. Eta errealitate bada. Ez da erreza, edo zer gauza negoziatu beharra izatea, kasuan Espainiako gobernuarekin, edo Eusko Jaurlaritzarekin, edo berdintzat Errenderiko udalarekin. Bai, baina halakorik ez balin bada egiten alde bakartasunez egiten dituzu gauzak, eta ez dezu asmatzen. Hori etxe batean gertatzen den bezala da, ez? Etxe batean, gure etxean, sei lagun bizigea, eta nik ez esaten demokrazia da ni gure etxekoa, ze gure umek esango dizute ez nabilela egia esaten, baina etxe batean bezala, erakunde batean ere behar dezu talde bat, eta talde horrek ematen dizu sendotasunaz gain ematen dizuna da, iritzi desberdinak eta haiekin negoziatu beharra izateak ere gauzak hobeto ateratzea eramaten zaitu, ez. Eta erakundeekin gauza berbera gertatzen da. Negoziatu behar izateak eta iritziak partekatu behar izateak horrek ematen duna da, azkenean hobeto asmatzea ditugun erronketan. Eta zeuk esaten zenun, ez? Erronkak hain dira handiak, honek eskatzen duena da, erabaki ausartak hartzea. Agian zu daukazun ontziak merezi du. Ez da dena erakundea bakarrik, baizik eta erakunde horri ze funtzio ematen diozun, eta zertarako sortzen dan, eta zer daukan esku artean egiteko.
hori guztiak dira, gu ez gaude egoteko, gu erakundetan ez gaude egoteko, ez gaude denbora pasatzeko, gaude gauzak egiteko, eta erakundetik ere ekarpena egiteko, oso bizia dan herri batean, nun daukagun ekonomia oso sendo bat, bere bidea egiten duena, eta ari gure akonpainamendua eskaini behar dugu. Gizarte antolatu bat oso sendoa dana ere, eta ari ere akonpainamendu bat eman behar dugu. Guk erakunde bezala bakarrik gure aldetik ez daukagu gaitasunik hainbat gauza egiteko, inondik inora. Gizarte oso bizia daukagu, zorionez. Baina behar ditugu euki bizio konpartituak, euki behar dugu borondatea elkarrekin egiteko bidea, euki behar dugu ere ausardia erabakiak hartzeko, batzutan ez direnean popularrak ere, eta behar ditugu ere norabideak, lidergoa behar izaten da. Orduan, erakundeak ez dira edukiontzi batzuk, erakundeak dira bizi handia daukatenak, eskaini behar dutenak akonpainamendua, eskaini behar dutena estrategia, eta eskaini behar dutena ibilbide horri bat ere danok elkarrekin asmatzeko. Bakoitza bere aldetik joeten balin bada jai daukagu. Eta hor, adibidez, aste honetan bertan egon gera Oronan, ez? Oronan. Gero ere Gipuzkoarrak gera gehan bezalakoak, ez? Eta geuk ere eukitzen ditugu batzutan gure konplexuak. Hauek hobeto saltzen dute behaien buru. Eta nik insistitzen dut sinistu egin beharra daukagu. Orona bat Hernanin dagoena. Prentsaurreko bat ematen du, adierazteko 150 lanpostu sortuko dituela, 60 milioi euroko inbertsio bat egitera doala, bera bakarrik kooperatiba bezala, alegia inori ezer eskatu gabe, 60.000 metro karratu berri hartuko dituela. Horrek eskatzen duna da, urte eta urtetako lan asko. Hori guztiak ez dira kasualidadea, eta erabakia ausartak ere, zorionez. Orduan, hau zergatik esaten dut? Daukagulako herri bat oso bizia, eta behar ditugulako erakundeak oso biziak erabakiak hartzen dituztenak. Erabakiak hartzen dituztenak, eta eskaintzen dutenak hori akonpainamendu bat, eta lidergo bat daukatenak ere etorkizunera begira. Eta bidean galdu egin naiz, baina sinistu beharra daukagu, alegia. Lasaizenek aldera gehiago. Ez, baina akordatu naiz. Oraindik gehiago, akordatu naiz. Ez, esan nahi nuena zan eta askotan insistitzen dut. Hau guztia ez da kasualidadea. Geranak jende asko eta asko lan asko egin duelakoa. Eta etorkizunean zerbait nahi badegu izan, lan asko eskatzen du horrek. Lan asko eta lan ona, eta elkarlana. Hoxe. Minutu batetik bestera, ze denbora laster doa, guretzat azteko, ez dakizuentzat, laster pasako gara publikoaren galderen txandari, baina lehenago, ejan dizut, Aider Mendoza, badutela galdera gehiago, ze hemen aktualitatean ere asko aipatzen da Frantziaren zorra, Frantziak daukan zorra 3.000 eta 355 milioi euro, 3.345 miliar d'euro. Hori beraz Frantziari dagokionez, eta beste erakundeak begiratuz Gipuzkoan, ez dakit horrelako gairik ere daukazuen, edo ein horretaren dagoen, Eusko Jaurlaritzaren zenbakia ere... Bai, nik badauket datua eta saiatu behar naiz bilatzen, segia esan memoria, ez da bet, oso ona nahi nuke hobea aukitzea, baina eta... Ongi zoarri klubera, zenik ere nahi dazuz daukat. Hori da, esperientzia akumulatzen ari gerala, urteak. Bai, bizkorra bezea da. Bueno, a ber, guk Gipuzkoako Foru Aldundian daukagu zorpetze maila oso bajua da. 340 milioi eurokoa da, gutxi gora bera. 1.200 milioi euroko aurrekontua urtero, eta 341 milioiko zorpetze maila daukagu oso maila bajua da. Oso osasun sendoa dauka gure erakundeak zorionez, apostuak egitea aparte ere, zaindu degulako gure erakundea, baldin eta momenturen batean, oraindik ere olatuak handiagoa baldin badira, eukitzeko ahalmena ere, akonpainamendu hori emateko bai familiei eta bai enpresei. Guk bai egin izan deguna da azkeneko urteetan erabaki antiziklikoak hartu. Gu adibidez, azkena zorpetu ginen COVID-aren garaian, krisi betean egon ginen, eta momentu horretan zorpetzea igo genuen, uste momentu horretan iritsi ginela 540 milioira gutxi gora bera, bai, eta geroztik krisi hori gaindituta ere zorpetze maila jaisten jungera. Alegia, egin ditugu inbertsioak eta aldi berean ere etxea zaindu egin dugu. Baina nik adibide bat ipini nahi dut ere, COVID-a aipatu dudala. Guk COVID-aren garaien jakinda gure eskumen handienetako bat dela ogasuna aipatu dut eta aldi berean ere
zaintza, eta gure aurrekontuen ia erdia zaintzara bideratuta dagoela, dira pertsona nagusiak, dira dependentzia egoeran daudenak, dira baita ere biolentziaren biktima diren emakumeak, eta dira ere adin txikikoak, gero eta gehiago hartzen dituela Gipuzkoako Foru Aldundiak, momentu honetan ia 900 adin txikiko dauzkagu gure tutelapean, bai? Momentu horretan, COVID-aren garaian geneukan egoera oso konplexu bat mundu mailan. Bueno, batipat geneukana zen beldurra, zer dator eta zer dago. Baina guk ere erakunde bezala hartu genituen bi erabaki. Alde batetik noski gure baliabide guztiak pertsona bakarrik gure egoitzetan bizi ziren lagunei behar ziren baliabide guztiak eskaintzeko haiek ondo zaintzeko, zeudelako gaixotasunaren aurrean, momentu hartan genekienarekin, pertsona zaurgarrienak gaixotasunaren aurrean zeuden gure baliabidetan, eta gainera elkarrekin bizi ziren justu ekidin beharrekoa. Eta orduan horretara bideratu behar izan genuen baliabide pila bat. Egoitza sistema guztia aldatzeko eta pertsona horiek zaintzeko. Adin nagusikoak zaintzeko. Eta hor, diru asko bideratu genuen. Aldi berean ekonomia gelditu egin zen, dendetako, enpresetako pertsianak itxi egin ziren, eta genozkan gure enpresak momentu horretan, olaixe, likidezia faltan, asko eta asko. Likidezia faltan zergatik? Jarraitu behar zutelako ordainketak egiten, baina inorketzion fakturarik ordaintzen. Eta orduan guk hartu genuen beste erabaki bat. Eta erabaki hori izan zen, arrisko handiko erabakia, baina uste genuen merezi zuela. Eta izan zen, enpresei esaten dieguna da, atzeratu zuen ordainketak, Gipuzkoako Foru Aldundiari egiten zuen ordainketak alegia zergak, malgu izango gera, orain ordaindu beharrean, beranduago ordaindu horiek. Eta gu Gipuzkoako Foru Aldundi bezala, zuei egin beharreko ordainketak, besteak beste bezarenak aurreratu egingo dizkizuegu. Orduan, momentu baten nun guri etzitzaigun baliabiderik iristen, guk geneuzkanak bideratu genituen oso azkar enpresetara, autonomoetara eta familietara egoera horretan likidezia eukiz ezaten. Horrek eukizun inpaktu bat oso gordina. Garai hartan, hilabete batean adibidez gu 4 milioi euroko diru iturria bakarrik euki genituen. 4 milioi euro. Pentsatu zazue zer dan erakunde batentzat, gurea bezalako erakunde batentzat. 4 milioi euro bakarrik hartu genituen, normalean 400 milioitik gora jasotzen ditugunen hilabete batean. Gure dirua baliabideak gutxitu ziren asko, baina genozkan tresnak eta erabile egin genituen. Alegia, tresnak eukitzea ezinbestekoa da, baina tresna horiek erabile egin behar dira. Erakundeak esaten genuen, erabile egin behar dira. Zertarako, momentu kritikoetan, enpresei, autonomoei eta familiei laguntzeko, gure egoitzetan dauden lagunei merezi duten zaintza biderkatzeko eta horrekin ere diru asko, eta esateko zeuen ordainketak atzeratu. Noski horrek eukizuela inpaktu bat, baina merezi izan zuen. Merezi izan zuen zergatik? Ze COVID-aren ondoren gu momentu hartan geuden errekorretan, ekonomia errekorretan geneukan, eta sinistuta gaude, COVID-aren ondoren ikusita zein izan den bilakaera ekonomiarena, oraindik ere hobean gaudela krisi aurretik baino. Eta hori izan zen, tresna genituelako eta erabakiak hartu zialako erakundetik. Horrek inpaktu oso zuzena izan zuen. Idea bat egiteko momentu honetan ikusita mundua nola dagoen, gure enpresak sendo daude. Salmentak 2,3 egin dute gora. Jakinda gure merkatu nagusiak direla. Erresuma Batua dela Alemania, dagoen bezala, eta dela Frantzia, dagoen bezala. Orduan, azkeneko 8 hilabetetan gure enpresen salmentak 2,3 egin dute gora. Lehenengo 6 hilabetetan 2,1 Orduan, hobetu egin ditugu baita ere azkeneko hilabetetan. Orduan, zuhurtzia handiz ari gera jarraitzen, gurea ez delako irla bat eta noski honek eragingo digulako, baina konportamendua ekonomiarena momentu honetan ona da, eta langabezia tasa jaisten naiz 4,1 daukagu. Orain, daukagu kezka nagusia da, ez daukagula jenderik lanerako. Pasagera langabezia kezka izatetik, langile falta kezka izatera. Hori, adibide bezala, ez da? Eta ausardia hori etzen nerea izan, ausardia hori eukizenean ogasunetik hori egiteko, eta noski gure ekipoak akonpainatu zuen, garai hartan ni gobernantzan egoen, bozeramaileak nintzen,
eta Javi Larrañaga zegoen diputatu bezala ekonomian, orduan ekonomian eta Jokin Perona zegoen Ogasunean, Markel Olano zen diputatu nagusia, eta talde osoak horri jarraitu zion, uste genuelako merezi zuela eta egin behar genuela inbertsio hori ere, eta zorionez ikusi dugu horrek lagundu izan zuela krisi hori gainditzen. Hortaz, tresnak eta erabakiak.